Bru Daily News and Entertainment nai tung nai joto takum ku mampa hanau phayung skang tero nang no khakchang mo hambai mai phayu ke Bru Daily News no ta ke nai tung ke subscribe khedi share khedi ke likes pono khelidi ke tinini khu posa na lagrana lai thang nai salchi thamma ogaswo gumti region ni base ko ni teithemon tolawo analytical studies on Bru Grammar salchi mani bawo chingmo dini sakol phenoi ogas wo paithok mo panda khelai ha bo phungkho mo panda wo Bru hugra kaham bang jora mai fia ba aro wo ke phungkho mo panda wo chingsan Bole ni te marijan ni ves ko achayo vice achai president the pai no thau aro wo na Himba. hugra mai sene ro ke ves ko ni central vice president kenaram riang ke engineer monitor yang president gumti te marijan ni ke tre hugra kaham bang ma tongsing payu ke aboro ke resource person reverend skem chano ke bromting toinge yaudu ya phai lai piu rang akhe aro kok makaham bang ma chalayu biskang wo chini Bru no break ye haba karimen ma hinge himoro akhe mani kaule nu ang tu se ke trebing le tu sari phaya abong ba wo joto nu ang se bing kauno sama ke samon slaile Bru ba mani kauno skang salaina ye sauni jati ni ka thin thai se sauni kau jati ni maya pho jati ni kau se jati ni identity se Bru areng mi joto pore ye tongne ro chakri khe tongne ro joto no sai amokhe sauni jati ni kau salaidi are ye gumti te mari jon ni bs ko ro sai le phiyo ichi jora mai fia ba ke Bole achayo achai the pai no thau himba ha to o prithvi o bini kaut ma bini yang du abo kaut ma bo yang du le bini kono rang ma phokru bini kono the mani jora phokru abo hiye chu jot to phongra ye hayak so ye bo tini chu bo bini obo yok du kya chu tu sari ni rai mo to abo yok du ke ta no ni discount jo te discount sa pore khai khari lai yok du ke abo panda ni khai ke bs ko punti kirma region साल के 21/8/2022 ताखु ब्रह्मनां सौन कुमार सा ब्रु दफानी Bru Grammar कौमु नक साइनाय दफानी स्नाय थंबामु तिनि चुंजो तो ब्रु दफानी हुए boya do ya fa mono happy ye was jadi I chu ni taula I chu I from to jorani taula huye si bo bai do pha tu ye to mono sanai le nong se ma ba moni ikoi ko ha bara nong le Bru do phani lama Bru do phani mung klai ha do phale durdi bu mai de ho subia sajani mai khan ba pro chomai ni ho mai kroi sineha do phano yau to ge ya pri seri mai hale nong se do phani yau khra do pha lu ye to mono alo ba kho ye do pha khu yau khai di mo bai ha phong pro ya bo pro pai ha ayu thang lao ye mini chung mu no pro khamai tho asu ya no
बाय थंगनि को आं था थाइनै सानाय आबोके दिनिया र जे दिनै गावबरो संफायनाय दाकुंखौ आइस्लाय उग्रा दासं के आइस्लाय ट्राइबनो दङ रांजा तरा फायो जों रिहि मबाय के बीएस को गुमुति दैमानि सावथाय मबाय आं जत फायिमाय फायनेरावनो हामबाय रियो के बोर्डिंग खेनो जों जत पालको हा सावथाय लायके माले माया दं जों जत पाल के सावथाय लायनाय आसु से चिन त्रे सामो काहाम थांमायनाय काहाम जारिमायनाय चिन गाव सामोराव जों बेनि गावस्लावला याके गावसे जारिमाया उनहा जों गाव बेनि गाव थायो जों गाव स्लिं क्लाइ थाङा आबोनो जों सावथाय नाय नांनाय जों ब्रेके बेनि गाव फैसाया माने गावब्रो थाव तां चिन गावब्रो न बेके जों सामायनो आबो जत जों सावथाय लायनाय बांके जों नं आं जत जों सावथाय खोनां याके चिनि फायनाय त्रे 20 गाव फायनाय ट्राइहारावले त्रे से मा थानाय इनके जों ले नाय दि गाव थाया साके केहा गाव बानां सामान से आबरो से बेनि जातिनि गाव थायाव मा कइसनाय इंराजी मा कइसनाय बांला मा कइसनाय याके गाव चारि माया संथाव वायाले गाव थाया चारिन से गावब्रोले थाया थाइनि से क्लाइसिं दं त्रेले हुर बेनि जातिनि गाव से क्लाइसिं दं आबंबा ओये दिनिया जों खोग्रा जाग्रा सावथाय जदि खोनां याके चिन गावब्रो सामानो जों सावथाय चिन सेयो मा बंथौ सा मा बंथौ जों जदि से यूनिफॉर्मिटी तुइ क्लाइए खोनां यामके त्रेस चिनिले भविष्य फाइनेरावले बुलबा दं फाइने बांके चिनि गाव सुक्लाइ थाङा चिनि गावब्रो जों बिंथिं स्लिं क्लाइ थाङा आबो गाव थाइले चिन किन्तु फ्लंसे चिन गाव थाइ गावब्रोले फ्लंसे आबो जों तुइ साना माया मन तुमु बावलेसे जों बिंथिं सुक्लाइ दं आबो गाव थाइना सुओ कारिनि हिए तिनि चिनि पाइप्लाया हामबाय मारे पियो आता हुग्रा चिनि रेवरेंड एसके इमसानो बुं चिमबावो बाइबल को ट्रांसलेट खेखना ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट चिन कौथाय क्लों खेना बुं जोनो सुइखना इनके चिन बावये बुं ग्रामार को सुइखना बो ग्रामार नो जों परे ये सावथाय लाइमिके जों चिन गावब्रो करेक्टली खा खेनो जों गावबो सामायनाय खा खेनो जों सुइखो सुइमायनाय के जतो बावहा के गावबा खेनो जों गावबो सामायनाय के जों बिथियो काउस्लिं उया माने बिथियो बेन काउस्लावला या माने चिन गावब्रो गाव सामायनाय गैया आं आशा खेयो तावले किन्तु चिनि गाव थाया साके किन्तु माने आबादी मारो जों खोइसे मा दङ जेहेतु आबरो पुर बेंथेन काउस्लावला एसे जों गाव साय मा दङ आबंबाव ये जों चिन गावब्रो न गाव दै सामान पांदा जों सावथाय लायना नो आं जत पालबो हाके जों याप्रि से लायके जों बो याप्रि सेये चिनि सावथाय मक लंगौ नायनि न आसाओ चिनि गावब्रो ट्रेक सुसा गाव कानाय नि न जों आं आसाओ बो गाव थाया थाइनै साये न के आदा सरन चिनि रेवरेंड एसके इमसा बुनो आं रिक्वेस्ट खेयो बुनो जोंनो गाव थाया थाइनै साये खाया मान